Best collection Mizo channel clear tu te chi bai vek ole Ecuador khopui goya khuela tanin chunga buena chuka mitang somnga pariat velan thia midang som pahnian hliam ni in tual chung thu nei tu te chuan an soi buena hi literal penitentiary a karliam ta zirtop ni zana tanga in tran kha nia inrin ni jing thleng khana o ani police te anin rol nuwa buena chuak hi thunun thei ni ta ani he buena hi damdoi tol ruthin pol zinga thu nei na chan in chu na wanga chuak ania Ecuador rama hian tan in chunga pol le pol in kara buena chuak fawa September thatop lama pokhan literal tan ina hian pol pani in kara buena achu awangin mi za som pariat an lo thi to a mi som sari pakwan lo hliam to bok thizinga panga chu an lu tan sakan nia inrin nia buena chuak a thi te tel lo hian tan in chunga buena chuak wanga thi hi kumin chungin jani som thum an tling to ani inrin nia tan in chunga buena thleng wang khan tang chung te tam tak chuan an ram tan in enkol na hna chu sipai ta kuta da turin an phuta Ecuador rama hian mitang singli vel an ommeka an zinga sangret zanga chu literal tan ina hian an omani video masalama khan kantar lang thina Philippines President Rodrigo Duterte fanu upaber Sara Duterte Carpio chuan karliam ta inrin ni khan nakumme thla a Vice President in thlanna nei tura chu tumin nomination paper a thelut veta kumsomli pathummi Carpio hian Commission of Election hena karliam ta kar tirlama azom tak lakas Christian Muslim Democrats lakas CMD-IO a Vice President in thlanna chuna tura lekha hi a IO a thelu tirani Carpio hian President Luis Ferdinand Marcos a fapa Senator Ferdinand Marcos Jr. ne in thlanna hian an thok dun dona Marcos hian President a chu thungang President chu tumtu zinga hian boxer lar mani pekio po tela Marcos a Partido Federal Filipinas chuan inrin ni khan nakuma Vice President in thlanna an party hminga ding turin Carpio hi an nem ngetani President Duterte sailen na Davao City ya afanu Carpio hi mayor ni meka mirang ngai dan la ka kumsang ni somni pani in thlana President ading tur hian an du berani Pulse Asia in September ni rukatang ni som pakhat in kara rampum huwa pangai dan la ka kumsom paret chunglam zinga za asomni chuan Carpio hi President candidate ta nan du thuan soi hetila hian Afghanistan na rore lai Taliban sipai ta chuan pathian ni khan Kabula military parade an buat saya he huna hian sarkar masa hne na pek US ral thuam le man rang baka Russia siam helicopter te an pholang Defense Ministry thupuang tu ene tula koras mi chuan sipai training zohlim jan hi somnga te polin he parade hi buat sai ni thua soi military parade hian US siam M117 armor security vehicle enge mozat le Mi-17 helicopter te pholana nia Taliban sipai rual ta chuan America siam M4 assault rifle an kengboka Taliban sipai taral thuam le manro tamjok hi US thlop Afghanistan sarkar adin laya sipai National Army te thuam chakna tura US ina pek te an ni hlom Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction in nikum top lama thu asoya US sarkar hian Afghan sarkar ko ta kumsang ni panni sang ni som pasari inkar khan US dollar tluk le ding on som ni pariat man hu defense articles le service weapons ammunitions vehicles night vision device te aircraft le surveillance system te an pe mana Taliban ten thunai na an chan nuwa Afghan sipai tlan cheta chuan aircraft enge mozat churam danga an tlan chet puya mase an chua pui lo te hi Taliban te kota omvekani engzat che nge omti hriat chian ani lo US sipai ten Kabul an chua san don khan thlo theina somsari chuang armor vehicle tranem tak chu man chun jom thailo turin an ti chia a air defense system po an ti chetel bokani hetila hian Libya dictator Louis Muammar Gaddafi fapa Saif al-Islam al-Gaddafi chuan December thla a anram president thar thlanna nei tura chu ve atum kumsomli pakomi Saif al-Islam hian pathian ni khan in thlanna chu tum hian Sheba Khua election center nomination paper a thelu tani kumsang ni som pakhat October thla khan Muammar Gaddafi hi an khua sirte khodaya eptupol sipai te chuan manin an kap hluma
afapa Saif al-Islam po hi anu loka Zintan biela Niger rama tlanchia da tumla in manani ve bok kumruk chung an hren nuwa thi turin a chung thu an rel saka mase anuwa an rem na pek hi an sut le ani heti la hian Myanmar lam han ngai thavele lokela Myanmar a sipaitan sarkar na an chan nuwa economy chu na satakin na nufum hala politics boy na le tharum thona thleng ta chuan banking sumdon na le mitam takten un phung ti khai lakin rethei bak berin mi thanem tak asiam zui ngal bok Southeast Asia ram chu kumsang ni som ni a pandemic leng wanga recession tok na sa ani a an sumlak lu na ber sector che thei lo vasia mena omzuya chumi nuwa politics boyin nor zuin sipai te chuan February ni khata civilian sarkar pai thlazuin Myanmar mi puimak te doi somruk pani vel zet chu din mun chezo ka da in anom zui ngalani Myanmar poisa chiat chuan a hlutna hlo chakhle a politics lama boina chuan zia om lama pan hun hriat ani boxi lo wangin economy chuan chiat lama pan tiel me kani even humanitarian chief Martin Griffith chuan Karkalta khan Myanmar military leader te chu Myanmar mi puimak te doi thumvel life saving aid mamo ngoi te an pek rem ti turin ngen na siam zuyani Griffith chuan khopui liana te food insecurity anasa hle ni ina soya mi sang tam takin an na an chanin Myanmar inflation chu asang chak em bok ramdanga tanga ai tur le dam do chok lu te chu alle tin a to to a mi pui te chuan an mamo vor to ba kan leingam lo sumdong ten thil voina an hral chiat sang khat man chu atu ka chiat sang khat zanni ate akai chho hiala ni ti in ma san molamain khwa a thai bungro hral tu chuan a soi Myanmar economy chu kumsang nele somni pakhata za som paret point pali vela tlaniam turin Asian Development Bank chu na chut bok civilian sarkar pai thlak ta khan muang ma se nge taksi in Myanmar chu global economy a hruailu tumin akhal meka sipai sarkar masa hun lai ngai tu chuan mason na achakin anasa hle mana foreign investor thanem takten factory an dinin ma an la man bok Myanmar capital hlui engona building hlui to tak British colonial hun la mi te chu chut chet ni in kongpui tharte industrial zone te shopping mall le modern apartment te andin ei wai man to a private business thang duangin chu chuan na trau ta siam man bok mase February ni khata sipai sarkar in civilian sarkar pai thla in government ministry le industry tam tak te chu corruption le cronyism an lut zui ngala Myanmar chu tun ma sipai hun lai hun thima bokat lut le ta a black market le dollar chebruk te chu anasa le to ani mitam berten Myanmar currency a rinna an khat ngam to lawa dollar an leina sa a chu chuana manati sang na sa ani ti in so tun Myanmar Automobile Manufacturers and Distributor Association chairman chuana soi Myanmar sumdon na zong chu thla som chuang chungin za asom ni pahni atla niam ngala senior general min olaing civilian sarkar pai thatu chuan Myanmar chuan trade deficit US dollar maktaduai zathum samruk pariat anei thu asoi zui bok Myanmar in export anei tlem chuan foreign currency anei tlem ti na ni a chu chuan dollar ti hlu tial tialin chiat hlutna ti nep tial bok January thla khan dollar khat leinan chiat sang khat zathum sang khat zali chiat inkar ani lain tuna chuan sang thuma kai to hei wang hian dollar manga import ngai bungrua reng cooking oil cosmetics food electronics fuel te chu amana to ngal tu ru lo theilawani Myanmar sipai te chuan October ni khata tangin ramdanga tanga vehicle choklu akhap boka hei hi foreign exchange hum himna na anti ani a Central Bank of Myanmar chu marketa February thlanhuwa tumsom thum paruka enroll to a mase heng te hian ngongana itlem hle a achan chu Central Bank in dollar hral tamber chu pro military business a anlu wangani Central Bank in dollar hral chuata chu domestic demand aphuru phalawani ti kan pomti in Major General Jomin Tun Military Council Sarkara Chief Spokesperson chuan asoyani sarkar kan niangin thil thlenga tun ma dem ain mo phurna kan la a kan sarkar chuan thei topin na athok me kan iti in asoi mithen khatte chuan online a chiat le dollar in thlengna tur money changing group an siama man then ni chungin an siam luya Central Bank chuan heng hi khapani thuwa soizui ngal bok fuel lama harsat na nasatakin Myanmar atuam mek boka khovel huapa oil man sang ina bel boka
kumin January thla khan petrol litera chiat jasari ani lain tuna chuan sangkhat zanga akai chho to ani zomin tun chuan Myanmar sarkar long term hydropower le wind power project a thlur mek thu soin chuti line energy ren chema input ti tleman tum thu a soi fuel demand chu an phuruk zodon chuang lo ti in a soi bok top leader min o hlang chuan mi puite chu energy man ti tlem le ren chem turin angen boka dollar le har a oil company ten credit in min pedu to lo ti in max energy official chuan a soya I du ilei ngot theilawa in rin ton na lama hun har sa kan tok meka chu wangin a tlem thei ang ber hlo kan tum top mai ani ti in a soi kan rama po kan in ring ton lo ani a foreigner tena min ring lo hi dem thei an ni lo chu ba ka kan banking system in har satna tok boxi ti in a soi bok gasoline manasa nga motor chuan man kan ti sa na nga ya mase passenger ten aman sang pek an dulova tu te po kan re thei vek to a mi puite po in taxi aya ba san chuang to jok ti in moimin tun yanguna taxi driver chuan a soi fuel manasan chuan passenger kan hlo tam zel ani mai ti in a soi bok ani inflation wangin kan kuta sum om te ngei po a hlutna tlan hiam ngala benga kan sum lak chhuwa thei ani lo wangin pay money shopa commission kan pe ka ngaya ato pa chuan engma nei kan nei lo Sui Win Ong Yangona Telecommunications Company ya sales clerk chuan a soya kan tan chuan hun har sa la khir berani ti in a soi khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thla kho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule